Kamite ya ithurano na mihaka bururi-ini ya IEBC ni aneana form 34As, form 34Bs na form 34C igoti-ini ria Supreme. Ririkana form 34As yatumagwo ni agents a IEBC kuma polling station mwanya mwanya, na form icio cia kinya kuria Bomas of Kenya ikaigwo hamwe thiini wa form 34Bs, na form ya 34C ni Wafula Chebukati atumirire kwanirira muhotani wa president. Ni kuri form wingi ya 34D ere IEBC yaheire muhotani wa maumirira ma president certificate, na githurano-ini kihituku twonire Chebukati akinengereria Ndagitari William Ruto wa Kenya Kwanza thutha wa kumutangatha ta muhotani. Mafuku maya urona magitwarwo ni IEBC igoti-ini ikaru kana Supreme Court ni macokio ma ciira uria wambikirwo igoti-ini ugichallenge maumirira ma president. Ririkana Raila Odinga uria ni umwe wa ingi aria mambikire uira igoti-ini ikaru marenda majaji magarure itua ria Wafula Chebukati kwanirira William Ruto ta muhotani wa githurano kia Agosti 9 mwaka uyu wa 2022. Raila Odinga ni aruta ihoya kuri IEBC akendekithia munini wa Chebukati niwe Juliana Cherera arugamirire githurano kia ugavana kuria Mwambatha na Kakamega. Ririkana Juliana Cherera ni umwe wa makamishina aria meyumirire makiregana na maumirira makura cia president maria monanagia William Ruto niwe muhotani. Na Wafula Chebukati uga githurano gia Kakamega na Mwambatha gikarugamirwo ni Joseph Ayata na Solha Yusuf, mugaru noria murwiriri wa giti kia president na ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga arenda. Thiena mbere na go subscribe, na muno muno ndukariganirwo go subscribe na kuhihinya gakengere kau niguo hindi ciothe twekira video kana mohoro maria maratukinyira ugakorwo wi wa mbere kukinyirwo nimo. Goko nigwa Gikuyu Community News. Make sure no subscribe niguo kamenya gwatinda atia gwakia atia na gwatuka atia tikoge nigwa Gikuyu Community News. Subscribe.